Hello, so pite ho tunin jam masanga in say uta picture part 2 jam kinutin atin le ka sa yunom chu ka het sa anom chu hi le tila to sim ho he in say ki tho tho di hen tula ka kho sung wa kem o mai pipi kum sun ding kon hi le kem ho pipi ho hung le ki boy ji na chu to sim tila to sim ho ki sim man ji lo ai hin ji chun ne them win lang a bol we bai tia kin bola hin tila to sim nyong chu ap te kit lang le in se kit tho tho diu hi he chu nen he them diwa kan se masan he tun itapik waten nan lu kit taw te part 1 ve lo lai hon part 1 no na ve wen lang part 1 a se udung zurem bob lazar kiti pasal khat hin hi area 51 hi elen ho le se chung ong thun ting leo hi chi lai mona hi ji wa chi lai he ma ho nai he ti a ai lo le hi lai muna hi elen me ti a area 51 hi elen na mun hi ti a anat thezal thu ho thu in a se event part 1 to ve min lang anangai leo chun area 51 hi elen ho na elen ho hung thun na mun elen ho research ki bol na center hi ti a ki se ai hin elen ho na mun hi ti a achai na lang chu ise in a hin la hi chi hi a he in he yong le hello lai hon wang elen na mun hi ti a he diu chu ka dei lo ji a part tuang kan sem ken hin hi chi wang elen na mun hi pon hi chi hi USA ho secret air base kha hi chi hi elen na mun hi ti a he lo ni diwa kan sei masat kin hi ale tun ipidinga USA hon hi chi secret air base area 51 hi secret ta a kwai ham ti hi ana ve oiste ve leven le se chunga power super power yang USA te ko na omi ti hi esu kevin hi itilai area 51 a hong kisim do wan le hi hen fighter aircraft hi hen hilowa ele meithal ipi yong le itilai muna hong kisim do o se hi mi min mu te le chi tabang hi le si na om ham hi alien ho thil sip e lo le alien ho thil hin te tia gial na thei khop hi la phata nalta hoita technology sang ta ki mang cha hong ki sim vi a hi ateng le hi chelai muna hong ki sim do thil ho hi gam danga ki sim wan leng hi hen fighter jet hiong le itilai muna hong ki sim hotan a design ateng la a technology ki mang a system ho hi macha ki bang ji pon ji na chumin amu teng le UFO tia amin voji wa UFO hi sa ji hi proof admin USAT aircraft B2 speed bomber kiti airplane hi min amu a chu ang len do a min amu a chu hi chitabang wan le hi le se chunga am ham hi chi alien ho wan le hi ti a se hi ahin la hi chu alien ho wan le hi po USAT B2 speed bomber kiti hi USAT a hi agin yong pon agin yong imacha aki japon hi cho hi gravity wave a leng a hi e ho to a thau ho pi ho iman wa alen now ho to hin ki hibet na hi hi na hi min mu ting le hi B2 speed bomber giti yang hi UFO ho hi sa o hi hi lai area 51 na hong ki sim do wan le ho hi stealth technology ki bang cha hong ki sim do hi hi na chu radar hi lo le infrared nin jong asu kha thelo to kha thelo radar ho infrared nin jong a khoi kha thelo atam kha thelo khop hi la ganga hi lo le technology nal ta ki to a hin hi na chu min amu teng le UFO ho hi sa ji o hi itilai muna hong ki sim do hi I changia ho ya ham ti proof na in F11 kiti night hawk kiti ayong ki he airplane hi stealth technology a ki sim hin hi chang hi radar le infrared nin jong ato kha thelo fighter jets airplane kha hi area 51 hi USAT adunga secret air base hi ti chu heaven atin le chilai mona test ki bolong ki podo man cha ho hi
til kidang ta bol the man cha ometiang esu ke taw me atin le ichilai muna hi gam do ho aeroplane ho kites ji am kites ji lo ham ti am ve level he ni ichilai muna hyang hi gam do ho aeroplane ho fighter jet so kites ji a hi ipidinga kites a ha aji chu hi a le ichilai ya gam do ho a fighter jet khat an la wa hi lo le an choi wa chilai muna tes u hi aji chu ichilai area 51 na hong ki sim do USAT fighter jets hi lo le aeroplane ho he gamdang fighter jets aeroplane hon iti su sit thewa hi lo wa le I tabangin ki sim le ichi gamdang ho fighter jets ho aeroplane hon ke ho aeroplane e kap se thelo diu ham ti a hoi ta ama ho fighter jets le aeroplane ho su gamdang ho asanga hoi be che na dinga develop a ball now mun pi kha de hi ji na chu gamdang ho fighter jets a tha hi han lang ai lo le alui ipi hyong le hong ki su tha zo seang chilai ho hen an choi ji wen an po ji wen ates ji wen ama ho aeroplane chu hoi tan asim do ji wen gam tong ho fighter jets hon kap se thelo na di wen jong hoi tan paten develop a ball ji we tiang chu heaven hi USAT adinga chilai mun ki sel gu hi lo le secret place a koi lo na wa chi chu hi le chilai mun ni koi machan he sa lo ding atela chilai sunga hi pi ki bola hi lo le pi ki semam ti hi koi macha he sa lo ding hi aji chu hi chilai muna hong ki podo hi lo hong ki sem do fighter jet so he idem ta chilai muna ko na hong ki sem mai hi ti min he na hoi ta research an bol li phate a an khol to di otem le hi chi a fighter jet so kidang ta thil kidang ta bol thei gam khang to hon an mu te lo hoi ta ichilai muna ki se mai hi ti en he ting lo fighter jet so cha ve wa copy ho hoi ta bol dio elo le chi sanga hoi jo le phazo ayang develop bol dio hi ti he ji wa chu ichilai mun hi secret ta le mun ki sel gu ta ko hi America a mi khanin adongin America a yang journalist ho news reporter hon government ho thil ki sel gu ho do theina ding hilo le freedom of speech ki ti tabanga ek khat yong ne hin hi ek no ya chun America mi khat hin adongin hi chilai area 51 hi pidinga na sel gu wa sunga hi pi ki bol ham ti adong win hi ale hi cha chu USA te na sei do ngai ta hi chilai ya hi adak macha ki bol di pon plane ho fighter jet so man cha ho develop ki bol hi tin sei do win hi USA ten hi sa nom lo hi chilai mun sel gu a koi jing ding hi chilai mun a hong ki develop mei thal hi hen ipi hyong le gam dang ho copy hi lo le ma ho he sa lo ding ti chu alo thing ta pon gam dang ho na an he wen hi chilai mun a hong ki sim do wan le ho he hen ipi hyong le gam dang ho na copy en ki bol wen hi chi bang chun wan le an ki sim gam ta wen hi approve adin in tu masangin yo Chinese ten yo it is stealth technology mang chain I khat wan leng khat an ki sim wen hi chi wan leng chu fighter jets chu radar le infrared nin jang to kha thelo USAT a tabang bang in hoiten paten develop an ki bol wen hi chi USAT idea ki copy wa sim hi chi tabang wa hi om lo na da USAT hi area 51 is what na pa na secret ta a koi ma sa he sa lawa han koi u hi ating le hi chilai muna hong ki sim do wan leng ho hi thanei ta le bol te na nei ta wan leng hi tiang chu he sao hyong le proof ading in khan hin sei ki le hi chilai muna hong ki sim do wan leng ho hi thao ho ei lo le wan leng len na a ki mang thao ho zau lo wa gravity wave a leng hi jing chun gang nyong gang the win 60 kilometer per second hi lo le chi sanga tam zo yong chu ki thik wai hi ating le hi chelaya hong ki sim wan le kha lo lo hi le nyo ide le nyong ile sa akili sa theyan ting le ide ya le nyaw yong ki nyaw sa theyan e ma de dung zu yu ya asai song ki so the hi ti hi e win he diwa kan se kin hi chau ting le hi chi lai muna hong ki develop hi lo le hong ki si ma hong ki podo wan le ho hin a kom vel la a color so
ai lo le rong ho yang a color kila then a de din om the ti yang hi heaven hi chi na he ama ho wan leng khat ham ni ham hi lo wa le hong len le pet imu wa he yong le hi cho he UFO hi lo le alien wan leng ti ai sei di hi ating le hi chila ya hong ki sim do hong ki podo wan leng ho he khat lo loi i pau u sa nga yang he gang zo a hi lo le i pau u sa nga yang he fel zo a leng the yong ve ni chi da bang wan leng ho chun hong le na mun khana bom hong sa he yong le iti he man wai mu man dio ham chung chon na na vel la akong vel la ho color ala thea hong le na na vel la ho hi lo lo hui color one color ho ala hong le na mun khat ning khana bom hong sa he yong le iti he dio ham he ti chu a bom tha se bu mu do hin la wan le chu mu man lo dio hi chi na he USA Air Force le sit chunga dinga Air Force la a ha pen hi ti yang hi e diven kan tem ke diven hi ateng le wan chunga alen thei se u jang lo wa tuino ya chi tabang stealth technology ang kisim do wan le ho se tuino ya ang wa le thei le thei wa hi ti yang he ki diwa ka de hi chi mun hi i chan gia secret na ko ham ti hi he thei na diven la ke sei le hi chi US military anatong captain khan hin ni khan hi UFO khan amoin aman ayo gang chen fighter jet sa keman ni hi UFO to adelin hi le mun khan hin UFO chen hi wan le cho an kap sin athat tan hi chom phai open in pha chom phai yo in America 10 news in thu khat an flash on hi chu hi ale hi army captain atipa wan le nga po ke pa chu a fighter jets akimanin planet cho ma chi go ji na chu hi chi dabang thil to ho chu to hi tin mi pi la an se ta ven hi ating le hi chi wan le ho chun laser rong kap the ven hi chi laser ki thopi na za la chu wan leng dang ho rong kap sin wa me yong kon sa the hi chi area 51 na hong ki sim wan le ho chun ti yang hi di ven kan tiang ven hi ating le part 1 na Bob Lazarin area 51 hi alien ho na hello le alien ho ki pun khom na mon hi tia se yang chu azo ase a hi area 51 na kana tongin scientist kana hi e tia se yang chu azo ase hi hi area 51 hi alien ho na mon hi tia ahong ki than pa na chu Roswell incidents Mexico part 1 na kana say alien UFO khat apo ke hello la se tia in se u hi thu na chung ki thang pa na le se min hello hon on het pa du hi a sei da to ba le hi UFO chu military officer khanin alien ho wan le hi tia pha chom khat jowa news an flash pha chom khat jowa hi chu ka sei khel tai alien wan le hi poi weather broadcast balloon khat hi tia undeclared kit hi cha pa na chu min jong hi mun hi an gin mo wa alien hom na mun hi tia mi pi hon jong an ta san panu a hi pasal khanin asai ki nin hi Roswell kile sa wan leng hi lo le government hong weather broadcast balloon hi tia se chu kin kamit tan kamo in weather broadcast balloon hi po ai mong bong po hi cha chun alien mi get yong towing ating le hi mi get la chun mi go athin mi ni a hingi tin asai ki nin hi ating le he ding wa pha chu hi wan leng hi lo le weather broadcast balloon hi tia ase u wan leng chu stealth technology a ki sim wan leng hi jina chu koi machan hi weather broadcast balloon hi lo le alien ho wan leng hi tia yong asai chi thei lo khop hi la thanei ta le lungdon ta wan leng khat a hi Roswell incident na kamita kamo in alien mi ge yong taweti asai pa cha pha cham pha yawe ahong mangtan ahong man mi them khat hin kidnap ba bol men cham pha open in pha cham pha ahong so do kinin ahong so do chin mi hon dong win ipidinga kidnap ham a hi lo le itin him atin adong win hi ale
ema cha sei pon aman hi chi na cho eman hin chi na hi ke ka chuti hin tin ema cha ang sei pon atel e chi apa na chun hi chi Roswell chungchang thu le alien chungchang thunga chungchang thai sei le sa nei ta pon hi atel le iga ahead ding wa pha chu hi chi mi pa na sei alien mi gate hi chi UFO a chu atowe ti hong chu alien hilowin mi a hi chi bi ho chu chemical ham elo le pi piam science technology ho aman wa ata salang ho chu mi him to kilo sawa mi him to them khat ga len jep hilo le amit amai ki khial je ma asi mo hi chi na chu mi him hon no mu te alien hi ti ata sanu hi chi tabang he ding wa pha chu chi tabang technology ho yong hi so na pa na pa na World War 2 an chu ki mang pa na tai ti yong hi he ding wa pha hi atile ga he thei ding a pha chu hi chi le se chunga mi ho la nu me hile pasal le alien UFO kamo eti a sai jo se he pha cham khat ting ahong mang jiwen cham phai otin ahong so do ki jiwen hoila ne chi ham kon nam ham ti a do yong lao tu chen hoi ma cha sei nom ji po ben hi chi apa na chun UFO le alien chungchang a hin e ma cha sei le sa anei ji te po we hi chi chungchang a khan se yong hi lungdon ta khat a hi video hi he chan hen chai taw tin apa na pa chai ne gen ngai li in na chunga ki pa thu kan se an ten la ka sei nom chui ha la tila thu sim me em bol tho di hi he ji chen ne ki tho pi ji ulang boy na ka nei ji na ka tila thu sim chu kan su man lo hi thu sim hi na ngai nom da dong se ten like share subscribe nem bot pi lan ten la chai ne pe na ka sei nom chui ha la hi ji area 51 hi iam ta koi bam khat nen part 1 na ngai wa hi ji alien ho na mon hi tia ne na gel jing na la wa lung se ten hi chi alien ho na mon hi po USA te secret airbase hi ti ang cho in happy wen ta khong tao hi chi ne het khil wa hi le boina so thei thil hi jina cho patia ki su theng hi ki pa e pat na pat a chai ne gen ngai ji na chunga bye bye abante ki moto ki tau te